Sanibonani, kule video sobe senza i-graduation cap, ungayenza i-graduation gown. So lana sobe senza i-graduation cap. So ya bese ngenza owesibili la ya so ama-measurement owadingayo ikhanda nje, uzorawundela ikhanda nje ya ikhanda lalobo buntu obuthukelayo. So lowo sayizi wekhanda, so ngisebenzisa u-21 inches, so 6 by 21. So ikhanda liwu-1 inch we-sewing allowance, ya 1 we-sewing allowance. So nawe uzoyenza kanjalo. So laphana i-violin uzodinga i-violin phela khona izoqina kahle le for i-structure. Nayi ne-batting mase uzodinga nayi noma angilazeli igama kodwa nje uzodinga leli bhodi leli engathi kuyi-plangwe. Ngisebenzisa i-millimeter yona ifana nale engiyisebenzisa okwi-gown, i-polycotton igama layo kuthiwa i-millimeter. So senginamathiselile i-violin. So la usebenzisa lona leli bhodi ukuthi usike la indwangu lena. So ya, so usayizi waleli bhodi leli uma kuwukuthi mhlawumbe awutholi ungasika ikhalibhothi nangibhalile 8 by 8 inches, 20 by 20 uma kuwukuthi usebenzisa amasentimitha. Lo usayizi wey'ngane, la isayizi lo wabantu abadala uma kuwukuthi mhlawumbe uyenzela umuntu omdala like i-graduation cap. So nawa ama-measurement 9 by 9 inches. Uma kuwukuthi usebenzisa amasentimitha u-20 by 24 centimetre. So ungasika ikhalibhothi, iyadayiswa kuma-craft stores yabo. Ya indaba ekanjalo nje. Noma ungathenga like ibhodi ikhalibhothi lamakhekhe uma kuwukuthi noma usika ikhalibhothi noma elinjalo ufake lona. So sesiyayenza la ngimakile like o-1 inch, 1 inch ngishiya o-half an inch la we-sewing allowance. Mase ngiqedile ngadweba olayini. So ya ikhona enye indlela phela la engiyenzile, uzobona nje bohlala ubuka le video njengoba ngishilo ukuthi ngenze indlela akawu-2 bese ngenza owesibili la. So angithi uyabo iwu-20 inch leli khanda engisebenza ngalo, nawe uzokala-ke le khanda legane yakho noma le-client yakho. So la sengiphinile labo la engibayenzela ukuthi ngithungele i-batting, kuthiwa i-batting. Ngizoyibona nje nawe le nto le. Isebenzisa yilaba abayenza ama-quilt yabo, lezi ngathi ama-duvet kanje. Ya so bengithungela yona-ke i-batting lana. So into ozoyenza-ke sengizothunga nje ngibahlanganise labo piece, uzobaphina phela mase uyabathunga. Ngithi yabo ngiyaphina la, mase ngiqedile ngizothunga la, ngizothunga. Uma kuwukuthi awunazo njalo lezi zinto ungafaka phela i-interfacing, i-violin le ufake i-violin yakho inkinga ayikho. Usebenzise nekhalibhothi uma kuwukuthi awukwazi ukuyithola leya nto engathi ipulangwe nje. Leli pulangwe elilula kodwa ya ipulangwe elilula nje ile engilifakile kuleya nto leya.
le iyisikwele. So la sungahamba-ke uyo-ayina, u-ayine, ayine yabo. Uzoyenza ebasha, usuzothunga phela ukuhlanganisa. Ziningi iy'ndlela zokuthunga la. Abanye bafaka amalastiki, so nje nami bese ngenza nje engicabanga ukuthi iloli izosheshe yenzeke, yabo. So laphana usuzothunga nje, usuzothunga ayi, ya uzothunga nje. Mawuqedile nakho uhambe uyo-ayina. So angithi uyabo, so kuzoba uwena-ke ukuthi manje ufuna ukusebenzisa liphi isayidi, leli elinemigqa noma leli noma nje leli eli-plain elingenayo imigqa. So nawe uzobona ukuthi ufuna ukwenza siphi-ke isitayela for i-graduation cap. So ngizosebenzisa leli sayidi eli-plain. So la bengimaka nje u-4 inches, angithi ubonile ngithe leya nto ngisike yaba u-6 ubude bayo. So mina ngidinga u-4 inches, ngifuna nje ubude bayo kube u-4 inches. So ngizothunga la khona mase ngiyithungela kuleya bhodi leliyana, ngizoba negayidi ukuthi ngigoqe into ekangakanani, uyabo. So nakho-ke ngithi yabo, ngizogoqa nje la ngithunge khona-ke la ngithunge khona, ngithi uyabo. Ungahamba futhi uye-ayina uma uthanda nakho la, khona izohlala nje kahle phakathi la, ibe-straight into yakho. So la leli bhodi leli, uma uyisika le nto le, kufanele uzokala ngayo uyisike nje ushiye ne-sewing allowance emaceleni. So la ngi-ayinile laphana, ngithi uyabo ngi-fold-e u-half an inch, nga-ayina la kuvuleka ngakhona laphana. Ngizoshiya kuvulekile vele, ngizothunga laphaya kumasayidi, angithi uyabo. Laphaya ngizoshiya ngizofaka khona leli bhodi leli la, leli plangwe iplangu nje, iplangu elilula leli, ngoba sengishilo ukuthi nje ukuthi awukwazi ukuthola mhlambe ey'tolweni la ohlala ngakhona, ungaye ngisebenzisa ikhalibhothi, ya. So la ngizothunga lapha emaceleni, ngithunge emaceleni. Ungathi ungayi-trim-a kancane nje i-sewing allowance la, ingabi iningi kakhulu. Base uyayiphendula phela, angithi uyayiphendula ukhiphe kahle amakhona lapha, angithi uyabo lapha, yabo. Uyi-trim-a kancane nje i-sewing allowance, uyi-trim-e kancane mase uyayiphendula. Ungahamba futhi ukhiphe kahle amakhona, uyi-ayine uma uthanda. Mase phela ufaka-ke leli bhodi leli, uyabo. Ufaka ibhodi leli, ibhodi leli uma ukale kahle lizongena-ke kahle leli bhodi leli, angithi uyalibona nanti liyangena laphana. Uzolifaka phela ulincenge lingene ibhodini. Uma kuwukuthi alingeni shuthi ungaqala phansi uqaqe uthunge kahle futhi, angithi uyabo. So angithi ubonile vele bese ngi-fold-ile lapha. Ungasebenzisa-ke inaliti yesandla uthunge uhlanganise la uma kuwukuthi ufuna kube nethi kakhulu, yabo. Mina ngivele ngathunga ngomshini, yabo, ngishintshe nje unyawo ngafaka leli osipho ngathunga laphana. So leli sayidi leli ngi-fold-ile ngigoqile laphana njengoba ubona nje lapha, ngishilo ngithi ngigoqile. So uzobeka-ke la phakathi nendawo, ubeke nje phakathi nendawo, uyibeke phakathi nendawo, uthathe isikhathi sakho mase uyayiphina, angithi uyabona. Nami ngiyaphina kodwa phela
le yami ngathi itshekile ayiqondananga kahle. So la kunesingi khona kule nto engaphezulu shuthi izoba semuva yabona. Le phathi le ngayibhekisana nala engithunge khona. Mase uzothatha-ke intambo nenaliti mase uyathunga-ke, uthunge-ke. Uthi une-glue le ndwangu ungayinamathisela nge-glue. Inkinga ayikho, uthunge lapha uthunge. Ikhona kodwa phela enye indlela le kushuthi ungaqala uyithunge le nto lena ungakalifaki lela bhodi ungakayithungi, kodwa ngibona ukuthi izongithathela isikhathi, yabo. So ngizoyithunga-ke nayo sengiyithungile. So la uzodinga le nto ekuthiwa i-tassel le, yiyo le i-tassel. Uma uthanda ungayiyezela-ke ucinge la ukuthi yenziwa kanjani, akhona amavidiyo ukuthi yenziwa kanjani. Iyadayiswa kodwa ey'tolo, ikhona le encane le for lo sayizi lo wekhephu yey'ngane. So uzodinga inkilombhu ukuthi uyinamathisele. Angithi uyabona la kushuthi nje izonela umuntu onekhanda elingu-20 la. So iyo-ke le isiphelile. Uma kuwukuthi mhlawumbe bowungakayiboni ividiyo yegawuni, ikhona negawuni. So usungagqoka-ke uhambe uyo-graduate ingane yakho. So ya, so lana unga-subscribe-a uma uthanda. So le inelastikhi le eqale ngayenza. So uthi mhlambe awuyithandanga leyana ungayenza le. So ukusika le bengifuna ukubona usika nje ukuthi ngisike kanjani la. Ngisebenzisa lona leli bhodi, uzoshiya nje le allowance oyidingayo into efanayo. Kodwa phela ikhona enye indlela yokuthi uyenze la. Uthi manje leya uzophinde futhi uthunge nangesandla. So nje leyo ukuthunga kakhulu. So lana-ke la ngigoqile le ndwangu, so ngiyigoqe ngo-6 futhi nayo ikabile nje. Ngizosika wona nje, ngathi ungasika wona u-21, inkinga ayikho, kodwa ngisuke u-20 phela mina. Angithi ubonile ngithe sizofaka nelastiki lana, ufaka nelastiki enye indlela ongayenza ngayo. Khona futhi-ke le i-simple nje ufaka ilastiki enkulu kodwa phela ngesemuva. So leyo uyakwazi futhi uyi-shape-a nayo leyo. Uma kuwukuthi ufuna le shape le engathi like icijile ngaphambili ungayenza, yabo. Ungayenza usebenzisa wona uthi nje phela nginqenela ukuyenza, yabo. Wena nawe uzoyenza phela le oyithanda. Uthi uyabona nayo le ngisebenzisa i-batting lana. Ngicabanga ukuthi inkinga la angiyifakanga i-interfacing, i-violin. Bekufanele ngabe ngiqala ngafaka i-violin bese phela ngifake i-locus. I-batting khona kuzoba ne-structure, yabo. Khona kuzoba ne-structure. So ngivele ngathunga nje kanje ukuthi uyabona ngi-fold-ile lapha emaceleni lapha ohafini. Bese ngiyathunga, yabo. Ngiyathunga into efanayo nje, kuhluke kancane kuyafana. Bese uveza nje ukuthi kubone ukuthi phela mhlambe khona othanda uyenza kanje. So le ile eqale ngayo ngayithunga bese ngayiqaqwa-ke la. Bengingayithandi vele, bengifuna ukukhombisa lenye indlela. Bengibona ukuthi hhayi le ayinayo like le part le ayina-structure. So bengithi angiyenze, yabo. Le siqeda ukuyenza engithi ubonile like
ine-stretch iyakwazi ngisho ukuy'mela le kanti le nethiwakhi yakhola ayi. So la bese ngiphina nje ngoba phela lo piece lo engiwusile webhethini awulingani nale ndwangu le. So bese yabo lokhu nakho lokhu ikhona kuzongigayida mase ngiyithunga. So ngiyithungela kuleya bhodi leya. So la ngisekela ilastikhi lana enyu-1.5 inch enyu-2. So le 1.5 inch ngiyifaka ezansi, le wu-2 ngayifaka phezulu. So lo ongasiya ewu-2 inches ngiyafana. So ya ngizofaka isithombe sale ade ngizama ukuyenza i-cap, i-graduation cap. So uzoyithungela nje ilastikhi. Lena-ke ingenile nasekhanda lami le, kodwa phela ayingitini. Ekhanda lami hhayi likhulu ikhanda lami, ayineli. So izonela umuntu onekhanda elincane, kodwa ingenile ngoba phela le inelastikhi. Uthanda phela uma ubona ukuthi ungafaka le mhlawumbe u-1 inch for ease uma uthanda ubona ukuthi mhlawumbe angeke ize linele ikhanda lalo muntu omenzelayo, kuzoba uwena la ozobona, yabo. So le i-right le ngiyayithanda le ngoba inelastikhi, iyakwazi ukuthi yabo ikubambe kahle ekhanda leyana ayinayo ilastikhi leya. So ya inelastikhi. So la vele usuthuka njengoba nje ubuthukile kuqinile liyafana umehluko awukho. So la bengisasho ukuthi i-right le enelastikhi i-right uma kuwukuthi mhlampe uthungela abantu abaningi ungasebenzisa le enelastikhi. Ikhona enye elastikhi enye futhi indlela yokuthunga lento nje ilula le, yabo. So la uzophinda futhi uyilokhuthe mase lapho okuvuleke khona ukuthi uyabo uzofaka njengoba ubona nje nami ngifake. Mase phela uzogoqa laphana ukuthi uyabo ugoqe kahle laphana, uthunge la, yabo. Laphana bengivele sengiyigoqile kule yokuqala ngayi-ayina, nale ungagoqa u-ayine yabo uphine mase uthunga uzobona nawe ukuthi uthunga ngani. Ngiyanqena inaliti okuthiwa inaliti ye-saline yabo kuyafana vele. Base uzogoqa uphine angithi uyabo, base uyathunga nje njengoba besenzile. Uyayibona le ukuthi manje angiyifakanga i-violin and futhi i-beating angiyithungelanga endwangini. So la mhlawumbe umuntu ongayenza ukuthi ibe like ne-structure njengala ufaka i-violin ne-beating uzame ukuthi uyithungele nje mhlawumbe njengaleya besithungelile. So uzothungela phela nawe kulo hafu wendwangu yangaphakathi. So kuzoba uwena ukuthi nawe ufuna ukwenza kanjani. So la nje bese ngithunga angithi uyabo, naleya ngithungile ngesandla angithi uyabo, ngikhohlwe ukufaka i-violin kulena. So yingakho ngithe ngibuye ngiyenze, yabo. Le yokuqala yokuthi ubonile ukuthi ine-structure kodwa phela kuzoba uwena noma ungangayifaka zonke lezi zinto inkinga ayikho, uyabona le ngoba inelastikhi. Kodwa phela le yakho lapha emuva iyanginela le inelastikhi. So ngicabanga ukuthi i-right noma phela ungasayifakanga lezi zinto mase uyigqokile akekho ozobona ukuthi hheyi awufakanga i-violin. So ya ngiyabona ukuthi ugqokile waze waba la, ngiyabonga.